abarukuriye byo kuriya bya NRM abarukutunga umushara gwino buzare na NRM abantu ba president mbwe ningira ngo muramwogu abarukutureba tusheme gwihayoje kandi gukaretera na nyencha karombururo burukwija ebe bizubu twamanya ngo nabyabaho tusheme ku bantu bitangira kare bitakabire yabare mnonga Lilian actually ubwana ugambo tumuteze wa karuru nateka ikintu but it is kiriya zefri no kubasa kushobora kugira ngo nasa kuba yo mu jurisdiction ya mwenu geographical ari umwanyu konka arno kibina cyawo by the way arna munywano wa but atakuza nicyo cyo possible kandi nshaza mu izina rya Yesu Kristo unchirize so mahazefrin ogunargo office ya national chairman kandi akaruka kisoro abira kari hagati ntabwo icyo naga kushobora no kwatwiyamo za kutandika nawe and ntwena ngo tushobore nabo kutureba abantu nibevuza kuko zarije bigambo bingi minister amateke yabasinga bona yasingana nanga yasingana ati abantu nibevuza like this country has enough intelligence, the president consumes it all. Nibagira ngo ahabwencho mutakusaving at the head of state the fountain of honor of an embarrassment like kumugira ngo embera eryeti because often times nturabantu nibagira ngo information yakubayine umweneta haguraho nebetara haguraho mweno shoti abantu fictional information now hata atobwe tobwina bwintu mureka kazayo so now tandikiraho akaruka cyoroka mu karumu kagenzere katana bajyangu mateka basingire mwena primary twafesha ngora kugira ngo twabasinga twabarunda karugukamwe nabo ico what happened with all these challenges no kwiboburunaki abo kubahabe harimo state machine arebe beno reba akasente umonyo muremerwe nkayi we bare mnonga umutekansa program mwana wanje kandi mukuru wanje Vincent aitrudire ntare kandi wari mnonga kuntayisa akasheshaka program yite nunje yakadara unchirize nyonje nyakire munywano wanje kandi sini yakada abantu abatwerekere NRM ekiri ngito muri sinje kwabiruhurira ba rutera huririyani ukahora ngo yari umukintu iki no wakotaka manyire kandi to wakwagira ukamura unahagira ukuntu ukora iki no magira nka trend kada sawa news commission bakugira nkada na hagira iki uyine kwano following over ya yita saying that cadaship means arichi bakweta living the life of imitation. This is what you don't reason royalty and we have a chain as cadres we have a chain wawo kada Vincent ikintu cyo kwano ukiriza munyine ngo nikikiriza so unchirize mbakire kandi nyakire abo kutureba abarebi ba TV West abagenzi banje omwenda mu secretariat nangwa wantiro mu office of national chairman office of national chairman ukargamo ba campaigns promotion hati ndi wa Western Region ahagwa mobilization mu Western Region kandi kuriya naho kandi yo tukahereza we served nabandi bine kwereza so barumba hereza kandi umuntu hereza ekirungi office tuhereza umuntu umwe national chairman witu president Museveni so bagenzi banje abisingiro kibona nimbaramusya kandi nimbakurusya byona emurabiremo omwiki yona mukama witu kandi fountain of honor his excellency weka kuta Museveni nyumwaje abaraka kumero akutongoza for ekamodo mu district ningaso mu region ekibire cyo ikintu cyamani njorebere kuri audio mwakire igeno rukundo people appreciating Musevenomics, people appreciating everything under the guidance of the national resistance movement norebangu emne twereka vision iba turimbagamo vision 2040 we are about to go there bagenzi banje abayene mu secretariat bebemirwe secretary general right honorable Chata Dong na mukamanje director of mobilization honorable Rosemary Seninde na baramusya kandi natukunda TV West no man TV ndi yamana munonga igishaho muri Kampala bagitiro na nabamanyise turi yatumuza kushobora abantu barga kuba who doing it by the Disney sayers abo kubambera unuzi byabo hakazaba kahurira mu kutumena imbere bambagambisubwa hati ngwe ni wabitiriho ngo mateka asingire district asingire NRM secretariat yasinga state yasinga abantu yasinga na family ya mwena wanje mwena na waye singire because ngo nazefa yasinga nyone simbe to bring it clear
no kugira ngo n'umuntu wa NRM senior actually hati Which person wa NRM? or kada ngo kuwagamba ubosheme kugenda n'amatike in the region he's senior NRM so by the time he chooses to stand aside echo twankimanyisa ki hati ubwo bari murongo muteka sa program cyo kwacha bino nkize congratulating abantu ba Kisoro district abo kubasinga abo koronda akarwanga akaruka kaba peaceful ati no wunde sana ine ubuntu buce bucyo obe butakabura kandi ubembere to sai camp etari yitu because we organized our camp very well kutwahamanyire ngo candidates abamwe bona na products za NRM twagira ngo let us as usual stera karuru bakatebekanisa under the guidance of electoral commission icyo batugamba nicyo tukugenderaho tindebere mu irregularities from our side actually ibinde bintangire bumani ibimene intera mutoki nsange bembere bw'umutima zezindi konkai congratulate the people of Kisoro everything was peaceful tino mpulire ngo bakoma tino mpulire ngo guyatera nankentomi konka umuryecho akarugo karyagati umuhanguzi abasize kumajinga nkawina ningasi the woman MP elect mamweta honorable Akifeza Grace Ngabirano abari independent NRM leaning iliyo ururu emitware 5 bena 5 uwakabi yayebemberwa honorable Rose Kabagenyi ogunwabira kwa sere fraga ya NRM yeyo ururu emitwaro ena enkumina Rwenda 82 akumaking a difference ya yobururu enkumi 5 enkumina nsanzo na mshanzo konke chinshemize munongo muriye ndukugamba results nabandi baganiziwe ya 6 akuwa they were followed by the noob candidate honorable Zubeid Sultan nabayiriyo obururu wenda bushatu nabandi bagumizemo UPC PPP then na FDC bona babasa kugira ki at least they have support that is the party dispensation twantugamba burizo na democracy kureba no muntu wa nup naza Kisoro asaba karuru kama umuntu wa UPC asaba karuru kama umuntu wa PP agamba ine y'ururiga na taho no mushanzu PPP that is the democracy we are talking about PPP wano haniki ajeje na bamweta honorable Aisha it is a political party registered honorable Aisha Chipani ani PPP ya PPF tubakabire ku gazeti nyakuri mu yabasa kweza candidate konka as for what I saw in Kisoro nyewe chinshimize people basize kutwereka ngo haro democracy mu Uganda batwereka ngo umuntu no bayemera oronda candidate worukwenda omutikinga batwereka ngo okirije naryo cyo cyonka na no muntu no gasako or member wa FDC oronde candidate wa NRM abo kuba yini cyo kumurebamo kandi ibyo bimbeni ndeba ground akwa yini nga imbeni ntambara na bangira bangambara nanka misangiro agent meaning mani baswizuma mbendi mu bufumbira South usanga agent uguna kujya togwe formally akabari wa FDC hata nakada wa NRM kano agent and people were organized I loved that yabare mnonga na akarurako kagenzere first of all tukutandikira hika komokere ogogo osingire Akifeza Ngabirano Grace independent yes wamweta NRM leaning yes what caused her to be independent omukarura kabasize itogwiro bunje twaza kusindika candidate kugira ngo aze ahante batujekere akapate ndo watu tubachenjura barabo mu kibakweta mu primary election they participating in the primary election kandi hagamo muhanguzi wa election ejo bari kweta kabaganyeroza ngo yakwatiye fraga konka Oria kiyamazire process oria kiyamazire honorable Akifeza Grace kiyashtamire na team ye probably and other factors which I will mention later yajata tana tindi chirize ninga stiya marwa nindeba ngo abantu bakinyenda nindeba ngo abantu bakora ki ya taking a part is an independent candidate which is allowed by law yiza konka ya declaring ya tugamba itakatwandikira ya tugamba I am independent but NRM leaning but is that allowed in the party so much it is allowed however itwenkaba party nchibanchi twatuma kwa parliament nolemba batashitamina naba NRM bakushitama you know they have their own seating arrangement inzo twate nangu nawe yaba naiza shitameni itwe na naba yere bari
nana aba bambi musi mukono ninga mbatisa tundumantise ikintu cyumwe. So waza kureba ibintu byabiri by'abasekretary yiza nka independent emo tukabireba social media which I discourage. Social media jine habisa but you see Ne people habisa. do not lie. Mwene baye bataye Nare results. umuntu nagabo papura bw'umwonyo and there is a camera and you can see the videos and you By can the way, identify individuals. we condemn on that. Hata And tugira even images as a not party, lie. as a party, we sat. I remember my line supervisor involving and tukabeta ayambagabo umuntu w'umonyo kazo kiri primary zikazi enane primaries twashitama nabo twabateka mu disciplinary. They were disciplined. Those are the acts we don't allow in the party. As a party Right? teachers. Yet teachers are really. Kunka umuntu yana distributing a relief ni warga gisa muzurizo kazarwampara no uyinurusa rugo ka relieving abantu bawe abayunza kunareba nguna kugambira RDC na unarga umushanga najya tunyabura we umuntu akujya tinyene kashukari You see, umuhiza kashukari umukuru Zifrin yabari mnonga. Turiyo tuzazo mukahumuro ngatakagira mukahumuro. Hariho ibintu bibiri. Hariho ikikorwa, hariho n'ikigendero. Ikikorwa nikibasa kurebeka kirinka kirungi konga twenda turebe ikigendero. Ikigenderwa cyo gabo buhunga umbwiro bari baza kutera karuru. Nicho we are now looking at the intention. Are you trying to relieve people out of hunger? Or you just trying to bribe people to vote for you? Kati umuro kache turiyo tuzo mukahumuro kache. Turarije mukahumuro kanoza kutandikira aho kuba watandika then ekiganiro kitu nkiza gumizamu okusya shaha mukaga ntakarugaho turi activist program nakada. Twagaruka program nakadara ko kunana kumanyise turi ya TV West kandi tuganira akaruka kacu kugira ngo kibe cyo kwegeraho ubundi abo kuba umunyabwenge naguma nahindura umunyabwenge mundi jo andikira akagira ngo it is only a fool who keeps on doing the same thing but expecting different results. Nabo ico akarunga kakubocemeye kuje twayegamo kugira ngo next time mukarura kakuzagwiza. You should have corrected some mistakes. So akaruka choraka yonkobo kariya gati ureberuka atandikire senior cadres by NRM bajena no independent. There are so many people who are even quiet. Boba hunami internally kongaru kumateje kairian shobi and this is why I stand. Nakatweje sachi. Cyo kwa chabiona umkaruka choro ba senior cadres twarebere yes bakada independent candidate. Actually no musangire kada atwajiru hanu kada murebe kamweta namweta ndingamotoka namutunga ayishwa tugambo umrufumbira ushware uwosazire mukugira ngo wagire kandi to already ati uyamba ruzuni yambi akaja ta polling station ya ati yaka primary bekamutama nje ngambiri manyo think season nje ngambiri kiya kigambire ndanye ntoke but for now na waburisheka ukoresha yisheka koresha bi no family no koresha bi no isasiza moyito ndazakugara kantu garaka. Why do you keep justifying the mistakes as in do you correct them later? Usually polling stations zimwe nkanshangaro muzei Dr. Ferumoni Mateke former minister kandi chairperson wa NRM babe atakuhagira candidate wa NRM nawe kutwashitamira nawe yatugambira inshongaze icungi muzei nawe kiyizire nawe yamutayira yagamba nawe kandi umukugamba kwe we yayireka onoreba ngo issues zabo zitirize nori bito tubetaka batamu minonga kugira ngo tabiti kuri yenyuma muto kasa kuyuka tanga kumugambira ibyo uzuka yarije kufira umwana we no bimanya is grieving. So we discussed perennially just
so twashitamire twayigana tukizana nawe kandi yatoraganisa ngo nashaba hweke tararga mpate ye NRM takubaza kugirgamo kungana takwena ngo agendera umushubi tukizana na decision zeye twajya muri katu z'umukaro but for us we are supporting the flag bearer kizabano. That's us, that's the office. We can't support them. Now, you see now, hata kibazo kinanye nakubuza abantu bakutureba. Zefri. No kugira ngo imwe mbasa kusigarana n'umwe, it's the norm, you know. Konka like urunko bukubukwa. Do you accept nguhine ebironda? Enkojo ezikwa sigire nkashoro. And then you go back and try to reconcile the communities. Yeah. Because abanyashoro bo nibiza kugumayo gireyo hatiwe. Na mwenti kwa mia unozaga kayo jwa katari karu. Now, hat abo bantu. I moved at the 7 districts. Abo bantu abo kwetaga kutura hamwe. Do you go back and try to reconcile them and heal the communities? Yes. Because kungwa mtakukorecho, numuza kusigara higo mugama unumuombeke chibintu. Konka hansi mukiche. You are very right. Obwira gwini kutuke chibireho. Actually we are discussing with my line supervisor to Agamba. We need to plan a day. We are going to go back and reconcile. 1, the leaders. 2, the party themselves, the deck. In our way, it is up to us. We are going to go and sit them again. We sit them to Bagarka and say, and they also promised. If you come, we can come and sit again. I want to wake up. I find Rose Kabageni and Honorable Aki Feza Ngabirano sitting together. Planning, and of course, these were main competitors. I want to sit them. Nsangangu barumba sitamahamwe ogunakwata manifesto ye ogunakwate yeye batira meza mbazwanisa kulengo bakorera abanyakisoro ebarimo nabamweta Zefri no muhanji kandi njya wamura mshana ibebera district sasatune ndavinge so hati yarigire muri kisoro hatari yo mu ninjara cyo kurumbo witurwampara it is now his jurisdiction ariwe Lilian otwiro muri leadership y'ekibine cya National Justice Movement kandi ndiye a person wa NRM mu isingi njya noreba kandi akaruro katwiremo kandi urunoza kazamo emirunde mingi nkebe bibire kisoro kubikubaho. What do they teach you? Nobura nko muntu utwe nareba ahubwo kuza kushanga hati oyina abantu benkoremwe noreba mu makanisa okwe no mu makereze kuba turi nyonko mukerezia no marahi kubande munonga mukaninza burahamwe cyangwa kushanga nga hati nka bishop ariyo nayigisa rero ndiza kimusyo mukora kanyata nabyanga. So we assume that even in politics it should be homogeneous kugira ngo ekibina kine stand ni yechi normally kureba stand y'ekibina twareba the people within the same party take them within the same ideological mentality baruga mu bayemerera rubajo icyo kintu tukireba over and over cyo nani mburuza muhanye kugira ebikubaho like what do we ever learn ntubyega muki rero tukaza kugaruka mu karura kandi tukarebeka ntucorrecting eshobezo because if they keep on happening Sigmund Freud akagira ngo madness means that you do the same thing over and over but you keep on expecting different results. Now ebintu bibaho every after 5 years in every election that takes place or ever numukoresho binizo zimwe numuzigarukamo ebintu bikwegesa ki nko mwebembezi nko muntu w'ekibina cya NRM kachiya person w'ekibina kandi umunaza kuzomukaru. Are you not bothered about kwiza ukajoti nyowe ntwire ndiyo kibina echechi ndiche ya person ntwe ninchikorera nka RDC obwire bukahika twaza kukureba no Jank Independent. What does this teach you? Yebare Vincent kanta barasi abantu bakakumira na kibari na Kagada bo kutayisa president nimwazyo kandi nzahamuramo Vincent okwesimba nka Independent ninko kweyita omunsomu hariho ibintu bishatu ebyo muntu atashemeye kuba narahira okwita omuntu okweyita hamwe no kuruga n'ebintu bishatu ebirukwija bwanyima wahendera reasoning yawe wateka teko kawayo ushanga umuntu nayihanika hasobwa kuba nayihanika no shanga kwisati umuntu we no yahanikire no shanga gizirati mwe narkwenda ngo yihandeho muguha atafu umuntu kwehanika nje manyisa ngo yateka teko mutwe gwakomaho yasharamo yagirata yayihanika okwita umuntu nakwe nikwe kuri it comes incidentally
umuntu washanga byame no mukazi wawe utarurizo ningo kagira uti saideji bakunkoma abana banje ebyo byona tokateka oito muntu okuroga n'ababatine mani bikabikorwa bakazi abo tine mani kugira ngo toine garwana no muntu toine gamtema toine gamwita mbwenu koro ndakabazi umuroji ebyo n'ebintu bishatu traditionally in African traditional setup ebyo muntu atashaniye kuba na hakanisa ngutarukora abo kuba nibyija bwanyuma yo bongo kugira buta kusaba independent NRM independent NRM rutera hondi cha person wa NRM kandi ninkunda NRM nangwa nabamwe bagezeho kujinsindika mukonka tindirgamo mpaka mfiri echo nkachera ganisa nangwa no bweru ekarga ndiyaba nkakacheko mugenzi shwento yanje afira ryo wa UPC abo kuba namanye ci UPC yabukorire ngo kundi kumanye cye NRM yabukorire Yesu obiyabe natambara n'abatumebe inahi yakire yakore mugati umugati umwe ngukariso bane nkumitana kwiyahereze nushuti bakagamba n'abantu mwe nakuryaho bakanye bargaho bona bamukurate yarebe kimburo cyango cyabandi yajati munkuratira abo binyagise ninge do you support like that ahabwe nkora nunji ninga habwe byogire yabare mnonga ahabwe nkora nunji NRM ejo kuyatandikire kankugambira amazima no baye nihakaza mwe bendiyo nizagamba nahabwe nkora nunji abo kubanyowe nyowe hatwimuka nkagambo kanshanga TV nenkora nunji ya NRM nenkora nunji ya President Museveni nenkora nunji mbwe ntinkaza kubiya ngo bundi no kubara DC nebinda bakwana se myaka mshanje mwesho ndajya ngo munso munase mu myaka mshanje nyine myaka 45 yo bukuru mbwe nenkora nunji akwa government je kaza ndiyo mpitu kandi nareba tata ahiyare narga na nokutwabireho na nokutwashomere mbwe ntabwe bindumu kureka nenkora nunji hataho no kuza kutandikira nyowe NRM eji nakugira ngo nobwereragaho katugengu yaragaho ndiyagiguma mumfe ko mugenzi shwento yanje kacheka okwafira yo wa UPC nico kintu kitwamutiro cyo kutukura akajya ngo UPC namanye kiyagikundire ayamwire mbwe naza kufari wa UPC hatu no wenyortera nangwa no bakunsindika ona ndiyagiguma kandi njugwemo hati nani ngambira independent NRM robo kurstayo ngo bakujya ngo ndiya kandi nabwo ndiyabugumizamo amba jya ngo niyo muguru wano rukwese go wakuristo kashimana bwo nabyo ndio ngo kibanza cyawe kiriyo mwiguru ngo atera yeta cyuyo no Rwanda kana kujya ngo ngumana yare by the way information NRM yitukurugumanye in principles zayo tekabire kurugumu kandi chiro wa minutes myaka 10 na magana 2 ikwata independent mu NRM nico nakugira ngo umuntu utashimiye kuhakana ngutakuba independent hase chikureti independent munywano wanje Zefurine kandi umuntu wa NRM arya echikureti independent NRM abo munditwe abo kwika tukagizandamo tukateka mwe tutashemye kwa tutekamo echi ninchigamba tine bwoba ndukureba mu kamera NRM einamani konkitwa bagirumu nito twika tukavuyangura waza kuzahacha bire kisoro nchibasa kuba no wanje isinjuru nchibasa kuba mu Rwampara nchibasa kuba mbarra umuntu agurukata na yesimbachi independent abo kujya ngo nanyiga hati reasoning ya NRM murugamo nico nani kwerekera umuntu kwita kuruga no kwita umuntu nagira kiniga arebe cyabaho openire akireba cyumunyizi ajati kanyije nko independent umwe mushuri sinka cyamanu wa NRM ndahagire independent iki nkigamba eya na nabantu bona bari kundeba ishema hariya professor Mushemeza bakibakaruriki bamukoro wakashatu yabira ryo kubanza mu NRM bamukoro wakangaye wakashatu uwo kubanza wakabiri wakashatu yasinga karuru wa bira ryo kabiri yabo wakabiri wabari ryo kubanza abo wakashatu kuya tuburize wakatujya tinkwenda kwesimba independent kuya tuburize twajya nkorote kwesimba independent totwe nabaye bakutire mu akasente katugarure umushisha yashobero yareba higuri yareba hanze atanakikiriza yayesimba yasingaki akaruru nimemba wa parliament nabandi tinguza kubagamba abo kubandya echo kurete echo akaruru kito kutukatera mu NRM tunyizo munyizi nanyizera tunyizo muntu muteze wakaruru tunyizo yesimbire tunyizya na no one akatezesa nyowe bwanyuma yakaruru kakisorebe byabireho hati nyo mutuma gwanje katina nangwa nabe ningamba nabo bona nkateraho naho narebo ari impati jaji najya ntona nare bakarura akantu mukiyayo hati ntuzakiyayo norantu batwina mani
abo kugira ngo no ma NRM n'urukundo y'ekibintu utajya ngo inanda igakuruga nangwa ati namusente n'urukundo y'ekibintu nyo ninkunda NRM kugira ngo hakubaho nkeki umfuka njorofuki ntkonga karura kakamtanza kiyamu tumweta feza atachikunda ate bintu byatabukire atachikunda ati yayangire ecyamuretire yayanga Zefrin noche manya ecyamuretire yayanga kabayino obuhame no bujuruzi kabanyi no mushini mushomesa umusini ya kashatu kasana high school mbwena ari umurokore nija namukwatana bamunywegero mu kirasi namwita mwana we nenje ati ndiyo nindondo bujuruzi ngumbwena rena ronde cyo kujurira ecyo kumwereka ecyamutwa ngo akatwire najunwa atine bujuruzi go isi wanohereza testimony neberi yo sent yes mwene wakare ha testimony stari yo authentic akazungwa atakakozire TV mwene yagira ati madam ati ndiyo nindondo bujuruzi nte kashono jangu ndetse nakoze kaja ntoriyo noronda ati ndiyo nindondo bujuruzi bo nashanga ba muri amwe banywegero butakanufuka nagere namwe nako mustafu naja no kumutera ati ndamutiri namureka ko kayijagumza mbambe naje no bujuruzi bwe ijabugamba no kubugamba ati bankwasire n'abanyogere menwa wacetegereza ubujuruzi bwa holdinga mwabo bw'amani hata cyukureto muntu no mwanga akanga kesi bank independent akasinga karuru nayi no bujuruzi buri kumara ngo karuru cye bagire bake ibiri abo ko batariyecho akasinjirwa tuba kwisha independent bakabasinga tubosere ni bije independent bakabasinga muntu ayijana independent bamusinga abo kubana nagiye yo kweronderebye mujurize bansingo muri isingiro hatinye simbiri akwati nkutina ninchigamba ndiyo nja kurekura ahinda rekureho no bwire kubura ishye ninzisingiro kurunda karuru kabacara kubajwekero mu parliament yanga ereri ya Uganda bansinga genuine tikugaruka independent nininza abakuba ndi umuntu wa NRM ni chapason wa NRM nyonchira amatega NRM umkozere ibintu bya NRM mbwene ni shwara rutera aho bansinga dere nkagaruka independent konka banyibera karuru nyonka rutera aho kinyeraga ni setima abahagize kibagamba abakuba harondo bwo bahagize bakutabuka bakenda kwitoka jyo tumwe ndeti migoze kurugira nka akfeza akwa akfeza akaba yaho amani bwanyuma yo kumukanga kanga akaba yaho amani abahagize bayerundana bajyangu ntwita bamutamuna sente yashamu yagira konka okwiba karuru kwe kurya sehi okwiba karuru okashanga umuntu nayiba karuru openere oshanga umuntu nagambira mugenzi we openere oshanga abantu baba recording amaraka mbene bahamba recording aba minister maraka bakwaka bakanga iwe afeza majabi ndika hokushobora umuntu tomweta noza kuteresimu kuza kunanga ebyo byona twino kubyanga twino kurwana na stane nemtwe yona nemyehimbise jetine kweli amwene kitinisa cyayo no kwetenga kono ko mbiri nyona ni shaba bebembezwa NRM na mnonga Zefrin ni nsima rahango wakundete abo kuba hati wonera ini ministry yawe cyenyini ryo mukintu akwati nyonka RDC ni shaba reconciliation konkare ya Zefrin no namukama we honare senide nibakoro murumo ogo kugarika kisoro bagarika sabantu abakutira mu mitima that's what I am asking them na ni nshaba mazima mureke kutwita mukwate muhanda ko kumbe mugire yo kurunda karuru mugarike mukwato muhanda muzeyo nyoyi no bunda kwasoro muhanda garkanisa abantu isingireji kunabire cha person wa movement habamo kutara abantu bakutare mutama twakora kachiko akutwatire edin zona tukata reverend Kongochi umugenzi katetegirwa kiro twataho gugu umusilamu go gusheki twabeta abantu bamwe bayanga bagire binega twabatayira no makaga nkabeni shaba nko muhagizi wa NRM mukwato muhanda muze kisoro muzowo mugurisa mateke nkache ya person wa movement abo kubakirwa wa movement kana agamba mutariraga movement nawe ni nkani doshotwe shandagire utakuja kurga konko bwatargamu mwamutwariza mutaha manyato ukukura majangu ngutwa basinga twabarunda karundo kamwe tiyacu kugambira mushija ngo Firmon Mateke asingire NRM yasinga president yasinga Bona Rose yataho Zefrin yabatwara abarundo mukarubuka nanyerutera aho manyandi mukarugwako bansingire hapana nguzema bansingiremo reka tukikirize edin no kutina rahanga kandi amazima no kutwe manje zeburi batusingire kandi baturunda karundo kamwe mbwene tukargo mukarundo tutakamwe tukaza hameza abo burungi bwa kisoro abo burungi bwa pate batukarga yo tutoko mukarundo kamwe kubati no murayange tukacanga Zefrin kanga kukigamba nyowa eya bansingire
bandunda karundo kamwe apo kwa ndio wa NRM ni chapason wa NRM ndi RDC ni jotira president ni nyehuriza NRM mbwene bantiro mukarugu namazima ndiyo mbwene mukarugu narga yonta ahabwo burungi bwa pate yanje umuri kisoro ejaro byaterisha nakwijana numukishuka mbwene we want ijana kwijana in 2026 ati ijana kwijana no gitungota aruha bakfeza aruha barozi aruha manyaba kigira PPA inarebera izobe yintakarebaga na nebe binde biri nangwe kandi bine abantu konka ababigana cyenda nabo abamwe nabitu twahurangukada akagenda yatero wa nupu ahujya ngo akanyiga ecyabira station yajatinda herezo wa NRM kamperezo wa nupu aha kwenda ngo mutumanyi gwanjye gushemerwa okushaba kwanje cyo tuyo ntugamba kugira ngo hateke cyamurete yazayo kuba kitabijoni kashi nicyo cyonga nakugira ngo mwamutagarikire yo nanye mbine tukaharmonizinga aba inora akwatereyo inoragumeyo wabugana nkabugana umusheija rero mbajyangwa abo ntabakuni y'amahanda ngo nibezoza misho namazamo nshango umusheija ariyo nani yo muhanda of course twamurebere nani yatwandika twareba uko umuntu uri gukora ikintu nkecho in a day broad daylight note kwa kumwegendesereza yaja tuno mwakunye huzya atota kunyanteri ibare atata ndekeri ibare mbone wareba ngo ine cyamze kita ni mwaye mu rubabi why did you pay attention of course it was not us paying attention konko kaguryo mahanda twatwino kujata okurabaho konka waho ujya ngo akana akore kibi akaguma nagira natureba nangu icyo twayehuze twareba tutinka konka jya tuno murayehuze mukerebe sanko kwa rubaju otakunyanteri ibare wamurra banyejo na science mbwene no turayehuze tukerebe so kwa rubaju tugende tuze kisoro harmonizing abantu abo ecyakabiri kinkwenda tugume tukorenga NRM akaruru kagume kargamu akakihano akogwisa kagwa ko kwiba nito twakareba nkaba ko kwiba tweta abantu tuba harmonizing twaturi yabo kubahagira tumanye ngo twabahagira nambo ni sinjira ro bakoraje itwe nka nankeji nka bukanga bona bakaba independent ekintu cyo nyochi kanchemeza bwenshonga tino muntu wari kugira ati nyona atwara yabo wanje kubarebire side zona zashoba side eyo warabire hati na side eyo wabire ayesimbire bakazireba zagira zita zabashobera babarekura hatkuru no jangu nkatisoro bakakireba babarekura wacetegereza takubire yo twabasinga twabarunda karundukamwe icyo cyakugize cyakubire aha okwesimira no kabe kutagize kutaro ekindi abantu ba NRM nyoniwe twerindebera ebigambo byo kuregeta timsewe shura ya kabiri shura ya mkago kwa kabiri twerinde ebigambo byo kuregeta omuntu narwo mukarura gambira mugenzi wobwo hoce oshot mbwenu werahanga no wowo life yako maho oshot mbwenu nani mbasha abantu ba NRM kandi tsoro manye nebe byayigana cyenda manye byigana 5 ebintu bizayo bwanyuma yo kureba haba ho lift kurunogira ngo independent tagarukire obe no shangeje timu yona yatungo burunka butano konko muntu abena jati nyowati nkwija kutera karuru kanje wa NRM wazirata warabireho kanka herezo wa FDC abo kuba bakanye NRM bagenzi banje ekibine kindu kunda munonga kandi kindu kurahira ngo ndyagumiza munacyo kirinkena abo kuba no bucyakugirize ngo cyawo tingumanijwa ra yero yanje shi ashinye bitete byanje binyine bya yero niza kubijwe ko mbinde bibina de kare kanyo ndyagumiza aba NRM mureke twegarikemo aba NRM mureke turiye kurya ndo mursisira urusisira nejo yitutwena tureke kucumta mu murro tureke kurekera amabare tureke gukora bitashemeye gukora umuntu yitu ecyakashatu president Yoweri Museveni tugume tumugambira amazimo Zefuni nawo nyonyine ho kwetombuita munyanyazi ogo mshija kuruno jangu mukambambira amazimo our man is still intelligent kanda mbone no Museveni ino bwenge bantu nimwaze bigambe byabe nagamba rikakumiro mbenyeberireko aize kutongoza parish mojo naza hababuza iwe umushija imukira tinyoni impingo mukisaro ninjabe natekateka ngo nakuru reacting mbosho yinjire muki azaho yagamba mbosho yihire muki azaho yagamba tumwenu atwayihire mwebyo yire murekeraho ekisaro ne cha government noreba muntu okuza composinga kukora atyo atari kujaberra achikurire nadi mbeshengereza mugume mugambira amazimo tugume tumugambira amazimo hati nketabire kisoro kumwaye mugambira amazimo president akanda aza kuchwa mwe kintu cye ndangabura kuzayo akakata uza campaign njiro muntu okuza kugwa abako wareba nyowe nkabandi kayunga no bareba zengu twiba karuru tuturakibire kutwamanyire ngo president Yoweri Museveni naza kwija okabosha bakaruro zo umuntu otera amaju
orambira ojo turanga wanje president kaza kuija kayunga akaruruka katsinga tukakaba nono kaba mukakosa kakori tukatetera abantu amaju twabakuza atudoshekaje abantu kabatetera amaju akaruru bakatwereza batusasira batugirira imana icyo cyonga cy'abasingisi nangwa tumashugonga ko twatikayo umuntu omweshengereza omwereke birungi omwereka pato kwara umuntu yatari mupate okwata kubasa kushakira abantu beje okwata kubasa kushakira district je abantu batwereza karuru twakasinga nyonka abe nishaba abapate abindumu kandi nkamugenzi wanyu tugume tugamba amazima ahechi biciri tugengo eki nikibi ahechi runikiri tugengo eki neki ngindi kiryaha ahechi mwenu kugira ngo twihemu okutusinga bakataka rundo kamwe public katurebera Lilian tutaka kurigereho of course tugena omisho kandi zaba shayitano nakadakika kamwe tukinesha ayo nahantu tuganira aha biryo mukaruka specifically the reason why we are discussing akaruraka eshonga kuri abo turi tugambe bigecoro nibiza kurebeka kandi birabiro nenyuma ebe murebere omukitabo cyo murangizi in the book of Ecclesiastes nibagira ngo utaro science yizo ebe birabiro nahandi aza okutina no kugira ngo nibizagumiza muni bahande ni boko Lilian, you understand very well the background of this party NRM ngo akarukibwa ngo bahakana so kwiba karuru ngo bazo mukishaka abwe nkore yabetuyireho and that is always said every time nozi bonyuma ya children bakigamba itwe tukagera ndiza kuhakana senkora yo kwiboburu. This thing has stayed now 38 years in power. Ikintu the same thing echaretira abantu bateka no, this has to stop. Bargaha organizinga batandika mission yeje tuira. How can you rule out ngweki tikwiza kutama banda barukwiza tandika kuteka something that is not even abo kuba okwiba karurukuru until we say ngwitwe tuturanka ha planet yakweta Neptune ninga Jupiter konka haitutura okwiba karurukuru it is part of us n'umuntu nakigamba hora niyo niza kubwiba huri umuntu munaza kwiba karuruse bariyo nakaronda eje nkoreje fire kuri umuntu ngo wayesigire naza ngo nyowe ninza akarunza kasinga abo kuba register nanka no wanje nanka ninye namuresere yarabamo manyana eje nkoreje fire kandi tukwija kugiciriza nkabaye naremo abo kwa tubona twa turi ninyenda ngukugambire mujuruzi utagira ngo neryo mu bantu bace kandi tubona tukwe turi mbona president niba karuru to be sincere president niba karuru naza rwacitura akebera karuru cye then abantu baronda karuru bagira bata bakamuhereza nango mwene bagira ngo haza yo forces zindi konka nyonka inagerire kagadi tukihaya karuru pitu 84.5 tuhatine yibera karuru ngo akayakibira president ahabwe nkitwe nituiba karuru itwe mbenu nishabaranga ngo cyo kitabaho mujuruze cy'wagamba nisha abo kubatindasha bestane nanga nkagira ntirinza kukizibira nyenga ndiyo muntu domaro mjen Samson ruteraho started solution nyo njya kushabaranga abo njya kushabaranga tinyenzere ngo cyo cy'wagamba kibeho abantu babibe umwagoga independent birukange bazenkaye bazo mukishaka twine provision independent manyo bwirobo president we Museveni yazo mukishaka ikataro provision ejo we bakusinga iroko ibirece cyagira kita ciao konkata rwako kakurozi nico rukurebera umuntu nabura kuba satisfied ni janki independent kandi akasinga karuru kandi tukamwakira kandi tukashemerwa nawe mbone shara yanje ningira ngo aba bakugire kizibu nangwa nanye abo kwa nimbambara ako bunazamo ngo wazo muje omuzino gwencende no yikiriza kubane myoyo mukuba nabo ko muzano ngo girota kandi watu wozo no yikiriza numukuba nebyo konkanisha baranga ngo cyo kitabaho cyo nico kubanza ecya kabiri nshaba abantu ba NRM ngo twegarikemo tureke kureta enju yitu abantu bagiringuriza abantu bagire bamwe turi abantu batoreho kututari ahabwa individuals bace konka NRM kinamani mwabarukundeba nyenda ngumba hamize nabantu abakukubagana NRM na independent tumanyisa ngo tuinamani nkapate aho kuba no biyako bakabagenyi no biyako akifeza bona bagira ngo naba NRM nangwa no butwe abamwe nubagira ngo nicyo tubanyigize so really NRM kinamani ekinkube nishaba abahagize ba NRM abantu abakunda NRM mureke twegarikemo
twihebura byabari munonga Vivian omwami hanje ekintu kyebendera kiresire bizibu mu kibiina what normally happens eki kintu cyo kugira ngo Lilian twesimbire nawe hataryaha amuheru nakwate bendera nyowe Lilian tiyamarwa kandi yagira abantu abantu bamuhagira bagira ngo ntuza kugenda niwe iwugumize mugenda uretwarwa nagambira ngo bakagambira yango kuyo sente ziti kandi ushanga nabandi najya ati ndi waye nare mukonke ejikasasure y'inkurebe ntamire umuntu adeclaring ati ninda kugenda no independent icyo kintu kachita kwenda kurera what haremere abo kuba it happens over and over nikigumana kibaho nikisigahe kibina ekibina cyakubeni kiba kine standing izeri umuteganza program izeri ingira ngo amazing kabere nyuma tukaba twineho tukakora aho twita mu research tukantambura mu districts zone mu ihanga kandi na munongo mu western ni nabe nchebembe na team y'Ivampire tukaba tugize okubuza and these are the same questions we are raising and we are getting feedback umbantu na munonga ba stakeholders aba partner na ba government so ikintu cyaba independent search tikama nanyina mu mayinchi referring na munywano wandikiye yagambireho muri Kisoro ko nureba cya person wa eno gunchi person wisinjiro cya person wa NRM o Kisoro district atarukagira NRM flag bearer nabare heshunga nango mukuna introducing oyaje kunkana we Dr Mateke takagira garozi ahabo kuba nuwe yareseza no muhara yaza numbiyo bururu ina chingambiro turi Kisoro akaletera roza yamwa ababa kagwahi icyo tingwenda ngunduzeyo kunga bakatanika kare naniza kachigamba tinko basa abanyamahura bembangamba ngutinko basa kwagiroha so nawe akagira mushemu kana cyonka kimumbure binga cyumugamba turi no meeting this is totally shame umuntu wamwangire gire bukume bwa iwakoma giri wakoma cyuti nyona narahira nti ndagira muzuru Vincent kina kufuna we kina kakubo cyasunguza muzuru Vincent ne yasinga ndeke kumani following ni kutukuze naga ni kushimita bitnawe kini ndahira nti ninja kwanga paka cyo kiringa yo mbiburi ninga yichandikire ngo umuntu kora umwanga bakatuzara mutwangane so ecyo kintu ejenso nga kigata muna muzeyi nangu nizo hoto nza kuza gukora supervision abe naza supervision abe nagira kureta ngo samke yosa at some polling stations ezinyerebiri hachikayo agambara abantu ngubeso nkuru bamuzinde bakimamba muzinda kuri abamba kore ibintu tabyo tubitiroye mu reporter kunkanyunga musobora muzeyi with due respect I need to tell you this nachi mugambe nangu twabona ganira twebya ngo twazo mu karuru nakaruka free and fair areka kozinga commotions ninga problems and chaos on polling stations kandi yichese nanka ikintu cha independence service stakeholders bemba tugambye wiro winzi ku zo mu nkiko abantu abiro ebiruruka bakamashorized Vincent ururu waza kubura ibigisana waza kwisima nguko ayisimbire yagambye ziyakize umwaka to kuzufuna eziyakize kandi bakujya ngutakabire ngo yakwata umusho akaruru akahati kare nkakakare buri height kuzabona matugambara ngo ubuzubo y'ibumburuga not only in the party nore bati muri ya expiring only NRM kunka bazo umuntu bakagambira ubuzubo y'abantu bineyo izo kare aba FDC mbaterebe tomi mbarenga zasingenje ikizubu kiri mu NRM yunka nabo bakubuza umuntu primary nangi tukantwara para primaries kantustera bo bazera yari primary yo no machi kwa kigachitebe cyabo no mechi kwa kiriyo okubaga bakadi bakama tugambizo ngo tino miliyoni 9 tubakwa kadi yanu zakamba sashu even up to now babashara umushara gwabo you know cyo nshemeza aba members in NRM we have democracy that's what I know and that's what I credit it for democracy mba kujya mu gene muzo mu primary babachenjure abantu babanze bekundre because we are the mass party abantu bekundre kubara amare kwekundre Lilian bamurekurihanga bamurekure constituency yeyi bajya nguriya ntabakwena ni uriya ni ngumuntu yiceheso cyo twungana umanya abantu abatubakuntu usasire kwese example yawe tubakunda rekantaza yuko kwashika mutiza independent kunka wareba ngo abantu bakunda Lilian baba mukunda ningwesa kare kangambe constituency zindi bamukunda ngo kuno twenda ntumereza nebe kwatso
umwenda mutumhe kwatso cyo cyabera tumheza flag nke president yakwasize naka roza akajumhereza akajereza ikintu muri yo kubanza akagwa nayo ikiro cyemerire waza ikiriye cyemerire waza yajine she's the flag bearer no she's a flag bearer she's a deck member utomwenda mutubasa kugira ngo yagwa icyo tukumanisa ngo fraga yagwa nayo is a deck member isn't she a member of the deck she's a flag bearer embarrassed kabati ni flag bearer honorable bane karo to de sa to flag bearer na batamana ko emirimo yapate uri atayo parliament notakwereza so ebe bintu bitubine fombera as long as konkomo gihe cyo okuwa umchuwa banonshobora chwa banonshobora waza kureba cyo munchi kanisa ba independent candidates na nachugamine obururubire commercialized buri umwe na ni quick example yugo taka kwasire mu nshangu yisi ya miliyoni 3 taka kwasire mu nshangu ngo yazo ngo hadi yatanga kugira yabana ya kasente no kuburi yawo ngo yazo wa bread ku ya kasente unanda kateko na engage ebe bintu ebi kama twatiyire musento bintu y'ubururu byaletera abayindi yabare mnonga aro na hostinga umukuru nzire hano yo mu studio and which chairman watch district yes akagira ngo ine enkore y'ibine yo kurwanisa okugambira ibyo arrogance impunity arrogance there is that abangete department within NRM yo kureba ngo ibyo nabyo tubishemeye kubana bigenda umisho actually it is spearheaded by revolutionary guards. Now, why is it that we still have people practicing impunity? Yes. Kugira ati nyowe ninye kumanya izo twara ibikorerwa. Kandi ukashanga abantu bamanya ngo hatwe yakwata horirian. Namwe no bwagiye nankaririan bamusinga. Wazare ayuka kuni bageta katero groups. Mbazipanisa no kuzipanisa. Nakuja tunyomba miliyoni zanje 20 niyo group yanje. Tuzekora kavuye mu constituency. Nimbiya mama. Mareka zo mukahumuro kace program yita kadara izagumizamo. Tuchagenda umisho abashayitana ndakika 10 ino omomwe 12 katumuro tugaruke tugumize mu na program yitu rero tureba karuro kacishoro kagenzere na nuko twakubasa tebekana so bururo kuza kwija turi kwegera mu byaka twagaruka kandi program akadara ekirone gendo misho twayigidwa muhunza bright at bright obuyija bwanyimaho you will follow the rules mwenu kushane ni to babarya because now you can be disciplined by the whole team here akwatyo twine nkora itwantukora mwenu you obey. So program nakadara yugumena turebe utwine webari mnonga gumanitwe kandi turebe tuganira hakarungu kachisoro omukuru Zefrin twantuganira hanshonga yo kurwanisa impunity abo kwana nebe bwana ugamba ebyo kugira nkamashorization inyisiga nk'ikibina kikwikirira ngo umuntu agurire wiso kugabo papura bumwonyo twareba ki ekibina kukweza kikora ki ahari ebyo bintu because I don't want to assume ngo rero kubasa kwiza ryo mwembezo mu ya kushobora abantu kwetagwa atakubasa kugura mwonyo na neje ndize fakarimba eri kurebeka nema taringa umutera karu timteka teka naza kubatara mwebembeza. Now if we keep it twashire ko mukibina kikaguma nkikura nikimanyisa ngo ogotine sende tariyebembera hata kibina nikisigarahi ombwiro bwabebembeza bakurondwa essence the highest exit even actually but you see now for you talk on behalf of NRM here tare kibina kikusinga commercialized politics kusinga nuko
icyo naka kukimanya ekimwe n'ubu utakushimanya ekibine kiri kusingayo commercialized politics abantu batureba TV hayi n'ekibine kikusinga no apparent no bibine bitwine but there are many political parties kunga yirinze yarenzya akasente kabira akasente ugabana sente okutemaha okugiraha okubanza wate boringezi okubanza wagirebi batakuba kuza kwereza kada just abantu baragira yo mabafraga no masenzo kusashura ise politics zinze zabizo umuntu zakasente mu umbantu apa ina mnywana wanje ogona nka Maria mnywana wago wa amde yanaga gusinkira ka message arugamba why independence they are following yanagize okumanyisa ngo waza kureba ubwiro bwingi abantu bari ya program barumba following abamure roma barumba bajyango they are seated somewhere abamba preparing gira tutahe rubaga project ite ya ekizimbe cya muri kiyembekere rubaga so bari mu meeting bajyango bari ya TV barumba tureba mba followinga kandi tubaramusi aba Amuda Maria amumpire ugu isingiro we bari mununga ku followinga kandi tumuntu bahereza amazuma gongo they appreciating imirimo ya NRM konka ubwangane bugenziye waba bingi no mayango muzurizi no kujya ngo umuntu wanje mu business twataga no business naki kandi twakora hamwe kungano mangu inawo kushanga nko muri isingiro ririya ni ahari kuraba uriya nahemba homuro yo no mangu inahari kuraba ngo guno wa nupu nyoti ngabasa kuteza nawe cishani barje kunyuma muzinda ngo wa nupu tingwasa kumhereza muzindaro ngo nyoriya no wa nupu tingwasa kurya nawe ubuze politics z'ubwangane politics muzeye akakigambizo president Museveni akakigamba muzina sectarianism ejo umuri kisoro mwarenzi akakigamba why iyo waza kwizo mukunu ya waza kutaho muri zankore kizaza mu kintu cha no nanka ugogu no nangu tutubina mibizo bibira paletri most especially in NRM we don't have that they are covered and shaped and you go dango kuno mukristo tinguza kumagira umukristayo umusalamu batito tunure ino kunga waza kuzo muri kisoro nyombi yendi yo for week kigeze uriya nakugambira amazima mbere ya mukuta Twitter aba the Anglican Church yakora post very annoying post erimune kugura cyo ngo umuntu wabo kandi yamana yakiklarifying bagira ngo uriya numuki mwene ngo basingire it was very bad that was very bad region yona nyonka kora rubanda region yona politics zidini that is the first thing NRM yabanze kubinga mu Uganda kadamire kabingeta chironchi gendo mi no akasumanya nchabe actually he was sad he was very very annoyed president wabi aritsoro no gwatayira nanka munywano weye omugurisa mateka kachumugambira yatera nesum bishop yatera nanka na some other few leaders abi yateri amo batarabasize kubugana kujya because of limited time zingaje kinakubuzo kunga kiyashira ingiri yabe nabashobora ukonore ate niyebuze naboze ragire nikirebeka ngo runo giza kurugiusinga ngo confusion yona nekitumire mwasimba kisoro no kugira ngo ne dini mbese yero umuntu fakta yaruza edini umprimaries edini ekabejiro muri ivu haba ko abatira karuru mu primaries ni mugira ngo mu primaries mukakatera rose yakasinga o edini ekabejira heru ekabejiro mu cumuro ovuga bwace tarakozere hata bwaco umuntu namusingiza because facts nizigira ngo rose akasingisa ubururu urushanje 700 votes mu primaries hata umuntu wasingisa rushanju nabaza takufe hindurura mudakikemwe akakusingisa burunga kashanju kandi yo propaganda kandi nangwa musingisa 15 15 mbwe kurugari 705,000 nabwo no bwinje muno so edini buriye kejiri yabwaje tarakoze edini inani ngizo kumakushobora ari ibinde biri evidenced tantu gambe ibintu tubage na tugambe facts waza mukutu gwaba Anglican Church umuri soro bintu mukutu bari congratulatinga honorable Grace Akifeza chiroho bari kumukongo ngendo gumize murebe na content ne yahandikire nangu nabari yo mu comment section bagumuza mbakitekaho batch katerza memba witwa Anglican yakora ki yatera inikambe shingete ko basagamba TV inabatabirebire kunka kubasa ku interesting and basa you can go and follow it but it was very bad ekintakareba gechikorwa muri nkore tika kirebe nchikoro muri sinjiro mbara statinga kireberemo ushaka ngo nyametanga bahandika ngo ya congratulating Bright Muhumuza
omukatoliki wabo okusinga wase okusinga owaseri. That's very bad. backward. So mwana mtega sapro na kadamiri ncho yanangambira No. ogu nawe tube tumine ku mnywani wawe mtoto wa chama. Eh. Nawe tube tumwina za tukonge ekindebere kuriya sectarianism efato edini ebintu ebyenzire byacwekereza. Yabari mnonga Zephyrin program yituna kadara. Bright Mumza, you have just joined us. Ani bareba Facebook. Ani So na wecho ogun Bright Mumza which binecha national unity platform kana war basire uchoro. Chusoro ngumukagwa terbure katorokayo. Ururu rwenda bushatu. akaruka chusoro nukamanyisa ki ebyorebereyo nebimanyisa ki tusheme correctinga nkahi enshobi abo kwenda kugira akaruka rungi akomwako Omunupu nango general Umutesa program abatusize amazima garugari ngo mu Uganda ebigombe by'iki y'ubutegetsi nibigenda nibicumbagera habwa problem zibiri. Echo kubanza separation from the state, ekindi conflict in internal political formations. Hato shanga omu bigombe byitu nke cyanupu ke cya FDC ke cya NRM ushanga ari internal contradictions, internal challenges eziri kukiretera performance yaye ndakuba etano raje haza NRM abuda ngo yeri power NRM in resources icyo tukabe ntugireba nkecyo kureberaho abakubayo na haba mu conflict eine mechanisms eine sente eine machineries zo kubaza kusolvinga a problem etabire viral etabire violent konka waba noreba karuru kabukanga akuba atiri kangwa jesimbere n'umwami arundi mushuri yabesimbere n'umuzi Tampirwe Moses. iraka rikargo muhigurira riti bona nabana banje mubareke besimbere tiraka. iraka rikubyarikira Nacha. ngambira aba babe mine frag bayar Na habaho mbere wakana nacho. RDC wana no kugamba nushaba point of information RDC kubaka kumiru kanise kiraka ai mana na shakariza suruze mu iraka nanke semba bure sodo muno wa president Museveni akesimba no mukamwana shata stes Iraka ryargo mwiguru. iraka ryargo mu rijarati Andika. bona mbareke besimbe bona bana banje tino wabainde binde habwache ejo myanya eyabira isimberemo abanyabuzare ba deep state niyo yabire takubaza kushavamo ebinde rero endije myanya tango doyo kaboje aragira kaberu wampareki akwate bendera ajuguza abantu tango doyo kebuko urebere mbateke nagira ati tango doyo akija bamuhesente yarangirwa kwenda ebiti bigabo byanje ayo evidence abantu binji buri every time twarwo mukaruka NRM primaries bantu binji nibaza chadondo batiye petitions binji batwaro petitions owambara tine independent by the way our woman member of parliament wambara state ni independent candidate habo kuba bakamwibira garu ebendera ye baji ya akayagitungiri hagira bastama jo mu rukiko ebendera bagitera amahungu bajimweho baji muhire no kujimu abantu bari namwawihe bendera itoke nitwabetu muterera karuru katukiro factors ezo kumwe bendera nizibaza kuba ziri personal habugwa owa bakiye bendera bagiye mu Kristo bajigaruro mu Kristo umukristo yasingo mu Kristo so aho factor yedini tekora izo omuri bukanga mbona bakaba yo kurusta babiri factor yedini tekora omuri kuriya bona so therefore ogomuntu rwera kutamedini yes nayo ne basa kwijamu konka tiyonkuru munonga could be a contributing factor but you cannot largely contribute yochono kachereza a factor yedini omuteza program namazima ngutukina batezi bakaruru batakurebera hanshonga ninge batakumanya mugashogwa leaders nicyo kurebera we natekateka ngo umuntu rwenda kuba MP ashimye kubona amanya kushengera yamugurira akafakiti ko munyu akamugurira icupa ya igo ninga kakumbucha kakabozi
nguwe naba yaba MP nicyo no kurebera abantu ntibakera gate ya MP ngo mwana wanjye ndakuhumuruka mazara ndakunda yayizo mutabano wanjye ayirizo kushomana ndo murume nkarwara kagera muri arume mferi nyendo ziki urubare rukantera ebi umushana kukajana ebintu bya ente yanje ka walachiwe umwebembezi buyazo murebyo ejo pressure yenda mugiteka abebembezi konkanye yenda muteko mbateko pressure is based on reason and issues pressure yo kugira ngo katine mashanyarazi mu cyaro kitu icyo ni pressure ikiri katine ntindo iwari abakatete ni barumba mwine paka mwine wamera bandi bajya kawaturaganise ngwiyo ndumunda orutino kwitwa bashanje rukora karutachukora hakabahochi ejo pressure ninjagira wazo mbantu bakagira ngo yito bisinje rusausi katwamana imyaka 80 katine mizigo kunyu ejo pressure ninjagira ko kimwe abantu baburijo mwarumba MP ngo aje kuzika ngo je ni wo kuza kwinyira MP ingwe je shoburo ukarumba MP munonda kiro yakahunga ukarumba MP mazima inaje kuzika bushenyoko MP kuyagire kutakutaho motoke yegere abantu batajyansiga natamba tino kuyabe na batakutaha buri ubugwendo ruhabantu MP sika wande mu MP sika wona shwe MP ugwe sente nanazi yo mucina naziyenga that's why twine kizibu chapa kabebembezi bina mabaje mingi aza mwaba mwene mwebembezi uri kubaje bwa munonga tari kubaza kubaherezo buhereza hako wenga nana abatina naza no mu studio ngo program etaka wira show naza na fundraising naize chiro shamukaganye chiro ya naza na fundraising atunyo mu muzindaro mbaze ngambe ati niza handi ngo ahandi hataru akwata kwenda bakumbanja baziriki aro ampona bene mbajo kutwachira rufuna mushanga kandi nyona ni kanjira kuziga feri kwangara yagira muti ndeba yasiba kandi nyowe tiwe nabengire kuzeki tuyabeshe kuyuza so nabwejo omedeza program ni nyena kugambira ngo kugira ba abebembezi bari kubanjibwa haza ari icyo bateze bakaruku batira mu mabanje kandi ababanje tubatire mu gata kubaza gutungura societe yitu nacyo kigwire ni nyena kugambira kibire kisoro ngo chikatane ko mu primary za NRM I talk to NRDC deputy RDC rukunjira ongo yanja ngo mu primary bo bakaba bariyo nambuzo primary za NRM bona ko bari abantu banyu imwe kaba RDC nimamukire kugira iki habwa kimutakuye ko muntu bakaronda umuntu wabo urarabeho bakaba nibo ba supporting anka regime konka okobogurira babaryo munsi bande bantu bamazina barya rayini iwugoro no gamba filimo ni mateke iguro mu kristayo iwe kristo bajyo mu stomo kristo so ado muntu nawe nabuza ngo abwa kiba bari ababene bahajiro wabo omukaruka primaries bari abinani ngambira abo bakabagire gukora muki abwa kiba tarekera abantu bakisoro bakatora n'umuntu wabo rero kakamwesingira konga twaba tukine issues zaba mafias mbeni ikora saki nashanga twine obucweka makunyasha twarigana bwaba MPs abakusayininga ndagana basa mafias mu government ngo karu ngo wasinga karuru munyoni nguma ni tunga miliyoni 20 kwezi bamwe nkitano kwezi sinjiro kungarurayo ngo mwine ba mafias ndo basayininga gisendagana uwayo ugisayininga nde wawa nabo omurimba romo ngubarumu ina keje tunga mungu hati ye ninyebuza bwatire bakwata abantu bakakusayininga gisendagana chuba nguni za kurajyaho ngunakurajyaho ngo gumempe kaseti hati boni bagira nkambaye mbayo obani umwenda obati mu kumwenda nimuza kumunywa ko mubirizi hata abantu bashoro yora inejo bone bahuriza ingana bine issues zabo omutesa program icyo twatwine kandi tikisoro bakumweta tana sultan sara salim sultana no musalamu mbwenu bucimbiri bakabuza kamuturetiro musalamu bucimbiri we eshonga zeka nunji koga kana musalamu hati nabuza wabura munakombe kemezigiti o manifesto ye atire mungu naza kubenge mpunu atire mungu naza kubinga marwa atire mungu naza kombe kemezigiti buri parishi katire mukora abantu amizi abashanyarazi eki ekisono umuze kibuzo nkecho niki kureba umuntu ukamureba
in some areas yesterday mbiri ndi amukoro go kwiruka abakazi nibakifari bazana mu Uganda ubira gutebekanise wakanyita being invitation kana nyina gura kiti yo supporting abakazi tibashime kuba bafari bazana kandi umukazi yaza kufa nazara urufite kubuza yabe kibina cyekiri cya NRM ningatige cya nupu ningatige cya FDC gwamera makwasoro muzinda ati mbwera ukogo wa nupu atija kugira cyaha kashirija kugira cyaha kunengesheje zanje omukoro gwe kujugwa public gono jangu nyoti nyine menya bizare banje bafire bakuzara kandi wamera mawe nabaza kubatajira umukazi owafire ari kuzara nabaza kutajira no munyabuzare wafire ari kuzara ukabona bari inshuri hadu wamera matakwenda ngwitwe abintu busasi twemerere twereko busasi bwitwe ninyanjiro speech yonka hati timpi bantu banyanjiro kunyanjiro sibampira ko opportunity ko kugamba the argument was ngunjowa nupu hati mwebuza twaika refu yo kugira ngo byaherese nabyo twaza kubita menganda haba kuba mu myaka 80 tukabe takino mukaza ari kufa ari kuzara tukabe takimwina contradiction iri kubaho nare bagwamana na kwa tomuzindaro noreba nsasha n'abakazi abakashikaniwe MP wabo embazi kaniho kabe ukidiro mwirwaro kabashoka bakabe baryo mboro kabatarumu kandi bafa habwawe kobe no kabe no buryo mucome hati tabija kwa kwatira ukanga zarika kutugambira ibitakwatiriine so noreba ngo tukine mu politics of sectarianism kandi cyo gamba ngo muri inkoroti zirimu nebishubo zirimu hako nakushobora rwampara ni mukimanya ngo akaboko contestation ya man ubwo mwana nanko Julius Tusimekara akasinja karuruke bakatera amahungu endaga bendera baje kwasaga bra yagarwaga independent yamutera mute tokukimanya no manya nani ngamba sectarianism abwe sente ne sectarianism nebindi so omuteza program na niche omu FDC omu I am not saying that all is well because you must balance all is not well realistic. Yes, all is not well nyine munywani wanje bakara ngeta pa division akargo mu FDC ngo bakakwate bendera bagereza kazora just that single reason ngo bakagira nkazora innocent ari popular nabaza kutegeka mbararije nawe kandi arakwisiba bakwate bendera bagereza kazora at nargo mu FDC that was his argument hati ukano hurra of course nyono ubona beza kutunga bendera ya national platform kwisiba mbarasta south I didn't pay any money konga ka hurra mahurre ngo abantu bamwe bakagura bendera which I think gakaga gari fabricated aga kugure yano yes aba ogunagira ngo munupu ari mesende ngo tushoze sende yingi hadi nyebuza nyoko ndandi rujo ngo coordinator kuna bendi fraga be yaro anupu tingari haga no wigana nese za nomination I paid for myself nkesha jure se za nomination hey bishoni kabyetereza imoto kabani ivugeza hanje hadi sende za nupu zo kugamba ngo neto mukaruru tingu sende zireza President Museveni akwata buri sero yagiteka bimfara buri netano mukaruru every village mfara nitane kaza President Museveni hade kwata ba rukunjiri utabuye mu karuka rukunjiri akwata over 7 billion ebigombe by'abataka yaba za tractor yaba hereze motoka yaba hereze ngo baterera karuka baterere enari mufraga beer abantu bayanga baterera muzanira bit that time kongiwe hinaho kumanya aho mukama wayo cyabwe nyagire ninga any representative of NUP ayagira akakoresa senda tumutore senda zizi atumunterera tina ikikaba because nturunda karuru kari based on issues and reason Shiri information right Honorable Bright nanye namwe mu collecting ibintu bibiri cyo kwacha yona yagamba kintu cyo kugira ngo Honorable Minister wa Marama Nyumwaziyo amugambiro nawunchi wa NUP arya nafuna information na umwami Kadamiro mtoto wa chama following abariyo yagira ngo Bright ombanta babanze kwanzura aha mukuru no Bright muhumuza obanupu yagira ngo tuba mwanzwiri twamuhire kazina because bibine scheduled program bibine agenda tugota guteza umuzinda echa kabiri yagamba no kandi hatu nyomenta yo akomende nyo manda ngagisoro wabi yari mu mwanzwiri so nawe chibona umuntu biyanga ngo ngale minister wa mama akuburize kabuze ukuyamukira because this is character assassination
okugira ngo ze kwiza spreading emarisi ngo umuntu akuburize naho abantu ubona akora cyaha umuntu kandi koze yo byogende yo it is genuine cause obendo contributing abo kugira ngo twakendeza okufa kw'abakazi omumarwayo kunkati you are no you are not harassed lekanga kacha babu acha imukama we principal his excellence nanka president wa NUP Chagurani yagira ngo utagaba ki sente tagaba sente tagaba bintu agambe shongo it is clear amkutu ogweye ogwa Twitter ati rehebshani arugabira abantu emere omuri Kampala etechere emere eryo mu pact ngo nahereza ba street kid basuze njara akuba wala kugira ngo wa Kampala wa muhereza wa street kid wa muhereza tokwena ngo wa Kisoro bamuhereza akapaket komunyo tokwena ngo lyo onanka olyo munsozi ziri zikibera nje nuzumanya tina ukinga orutoke tina ukinge munde olyo mukibera nobera nebinyamishwa bakwereza konyo bakwereza kasukari akatakechire ogogo nagabemere etechire eryo mu disposable agigabira abantu abarutura Kampala he was open on the street arikwereza emere konkizo kare banumuzumirira nawe ntezo y'umunyu yabareze free nyo kampendere ko abo kuba takutanisa charity work okuyamba abantu abari vulnerable bakora ari umwara abarukube bakora arapwe once ngo yiruka bahanga kaciro kabatera cyane cyane hataruna bururu Chagurani is excellence takukikora mu bururu nabasa kwija once ngo yiru atekira abana especially abana abo bishe nabanye nabasibire barwo mu bihome nabeta weye once ngo yiru omutwa natura n'amisi aryo mu nabena wa animals aryo mu kibera tari no kwinga nayesibira niyangwe iciro ngo bikogoro tamuri hadi ogunagira nabeta nashanga na jati commercialization of politics must stop wowe kanwe yana kigamba tiwana kigamba ngo okwaje sente bakaziteka mu byo bururu kushemerera kwemera mwe natano nagira ngo shikire kuza radio ukagira ngo umuntu bamuhonyo ngo bamuhebia ngo bamuhereze sabuni ngo baza kutera karuru hata nyowe ningira yo mana namukwata kubi hinaba kutureba bitoro ntugambira hako bamukwata nyo namukwata kubi bamukwata nyo na ate kuikiriza ngo tubara bakakwata ngo kanyo namukwata kubi kana bwana bagambira bakwata hati wotefa you don't complain hati nyo isho ngayanye ningira ngo government muikirize mwana ngo tukine mu government ya Uganda tukine bigombe byemerera amusinjirwa abantu ko kugenda kwemerera kuhendera soro yo kureba namazima mwayanga namwikiriza mateke is still a fact Filimon Mateke not because of being a Protestant but as a person who was minister of Pote a person who was minister of President Museveni or a chairman LC5 or current chairperson wa NRM or a strong businessman in Kisoro, he's still a factor in Kisoro. Number one, number two, akafego mwana we yazika n'ekituru kitakamezeri. Omwana we aferigwe niwe yabaremeba parliament. Omuntu ombeni mutaho mukwenda kujema abantu ba Kisoro. Niwe yabira isimira no mugenzo wa afiri. Hato omuntu wabira isimira no muntu akafa rero ngoriya kana bamuterere bakiriho rero ngoriya akwata azo parliament abantu bakatamaka akatera karuru kemparana bakatera karuru kemparana kamworeke ona tuzike fego babiri tuzike shibe tufego n'entebe abantu bakatera karuru kenshonga kandi ezeshonga nkiba bakupranje nene mukabe mamazi rebiri because family ya Mateke ekabine ka sympathy abantu they have been mourning for that family niba chacha neka so bahurra ngone nibahurra batamuntu nibwambazire kuzika actually la president kandi owazikire niwe byarime ba parliament eturu cyakamezire mwareto wa oyasingire ngoro yazo umuntu beye hati kuko wakubuye no mwana wawe urwiri ukamwezeza guro mbazi akaburirayo ukameza kutwara wiguza kupanyisa ambulance akazijya haza bakaza kukura mukani wasigira obwaheya uno wasigira bintu
na ini pandiko bora kwani nyanto ko mushinje bitu cyahita kwataho muteshonga ne kamwese zo kurumbazi yazi habo kuma yari na baya kontribute gira kufa kwanje na tocha manya de gambe kama ngaro ngaro buragwa bugwire no wasakoro buragwa nga bugwire na buragwa kwani mamukoze hadi yemwe shati mujira ngune dini hata tuba musingire so ekinde kinde kitinde kugambaho ikindi cyo kwata ale campaigns umuntu namara kurahira kuba MP yamara meze mukaga abantu bamwesibo kandi enjiri yabo mukanwa urane bagira ngo arimikwe abamwesimbira nikize bakwesibo urane bagira ngo umuntu arimikwe ona shale migwe umuntu kayamara meze mukaga mu parliament wale migwata abo kwa kwazo mu parliament ameze mukaga na budget n'utaka 10 ngoria ibi yakozire ngoria tabikize nakake ona tabikize nakake umuntu uri akategeke bisanja bishatu beni churro kusaidiza zarukunjiro hata umuntu wa akategeke bisanja bishatu hati yarugaho umuntu bisanja bishatu nabakozira amashanyarazi akozire ngutu ubwo jire utaka masire nyakebiri urane bagira ngo uri ibi yakozire nguti bikasha nebyogu ninyenda kubagambira basefu muhereza abantu abembezi ubwire babakorera mwabacumagirira mukabacumbatirira nikiretera haba mu permanent enmity oshanga utokonda karuru kurekana umwanga ko muntu hato mbahagizi muteka mu imparana murunda karuke imparana hate haba muvawo mpitewo umuntu yakubuka no mukiro nabaza no kutera kikoni hato aktera habo kuba iwe niwe to suspecting leadership ero sonyo incho turonto cyangwa president musabira rimigu awardment is nuko kugira ngo yes ko katuyine tayi no tumuhire tumuhenya kama kunyashatu and above twagira kuko umuntu ore migwe umunyaka makunyashatu if you fail to perform in that year no one was performing it okay there is no sector eyo gwari kubaza kuruizinga eyo kutango sector cyo bakikozereje nka NRM kebe education sector kebe health sector kebe ngudo kebe transport enguta si zo michineka transport akashanga igari zo muika yashanga twine nyonyi nshanju ni 5 yashanga za bombe zoro zikazi nguto za korasi ati eziri kugamba ngo kozere so nyowe umutezo bwo kuramana bakuturi amashanyarazi gesede nyingi amizwe kumatagaho nagabaho tibagabasa bwebeyi za suweji umuntu ni bitoka sasuru umugabo icyo twakira mu president Museveni aremegwe tuba twinesho ngazide twereza ko kato abandi bo babatazi no umuntu ni cancer yamara mezi munana umukanso ngwarugeho the argument is ngwaremigwe so icyo kintu naco ni kiretera because language or rimi ito bashomereho wakoresha kuba ururimi ndubasa kuretera ibizibu ninga bagize ba ubaretera ki ibizibu okwesimba no muntu yabare bright yabare thank you so much bright webare submission yawe haza tuwazo mukacweka ko kwendera so nyenzire ngo akacweka ka tukakoze se je turu kwendera because we have less than 15 minutes idakika zikingana 10 mukuru Zefri nina makuru mabi ya concluding nina makuru mabi kurugo mu kitebe cya nupu inga se cya national unity platform gamara kushobora breaking news ngushayo na umucharo wa kweta babe cyaguranye ninde ni breaking news she's ready to take on one honorable Zubedi Sultana bya social media ngo no nashoma amahuru aza radio nashoma amahuru so narakushobora zinemboze barani ngo kusuretera hatu toka kongana amahuru kasimo kana amahuru kare ijasa kugira azi kama yatulidi news iyo tunashoma amahuru reka zo mukachenchira katayiri bagasoma iyo shoma amahuru TV rero tambe mitete kwa skini go bright react satan sing wono shoma amahuru abina kachenchira reka tukategereza tukachenchira umutekasa program turukusima government nunje ya rabansiriza ya NRM agwe birunje byekozire waza kureba bright ari umutayi ya TV nunje ni mujingurire shitani bright obwiro NRM itaroho bright akata kwiza TV inkata kazi bright atna bitaka kazi ngani ngira ta TV bitakazi but I need to be protected and I give my parting shots moderator so government nunje ya NRM etwerekire eba secteur ko mushana twarga omutamanya twazo mukumanya kabreto kwa kumanya twazfuna ebintu ebirunje bitabe twine nagamba amashanyarazi
na gebe hati ya chebe kunkagaro buriya gakagataro hati na gamara konka na gebe. Now we are going to handle the issue of prices. Na gamba amizi buriya gakagataro kwabire uza kusanga pipe zawe yo muri imbara ukonoza bara ejo sawaza kutimba proti ya bright za kwa naguzaria umukampani ya real estate yanazuguza umuntu mu proti no taka kusanga pipe nkamukaga zikurabamo buriya okota shanga mchi na pipe orugutono zo bright no chorus yabana ata ebyo ndakabisiga hati akabisiga kandi naboni ndeba ko barumba kurwanisa tubete ibintu muri singiro ko witoko mu cyaro kibona nabyo bimusa kurugayo eshayona mpora step by step kunkeje shawano zo bright owe yari nugenda umukorasi avuga neko market owe ejo ni NRM kastavantu bamanyo obusinjo bro konkakaza wa bright mazmusana arabo muhanda president Museveni na arabo muhanda wa bright no masaka manu aho tumanye ngoko wagamba nyayi kumanya tokumanya so bright nuko yana bright I need people niyo mno beta babiye gamba tunaka kambira mukazi cya kambira bakazi babi ejesu mu ya bright president Museveni na NRM etakizire bright akatine simweji abe na kigambaho communication okovuga kagari kuza kumanya so muntu ari arubukanga ngumuferiro ejesa no kasindi no ejesa no sindika ka message no take breaking news ninga sad news ekintu kigenda that is NRM that's an achievement that's NRM because you are not speaking to me they were abantu bakuri bigambe sa program ndukusibura banywani bitu aba ama member of AMUDA baba ejesha barumba tureba abanywani bitu ba Maria bayi Archdiocese of Mbarara Development Association n'abakaturici abo kunanchiro muri Kampala bayo bashitambe barumba kuzaguza baza kutaha ekizimbe kibarumbombeka thank you barumba kutongoza Rubaga bariyo bashitami actually next week za kwantu kiguraho tubagenda ngo tutahe Rubaga ibyo no project nungi banywano bawe ababuriza batura ha TV aba Big B agoroke mugozi adetexi aba mushanga ligi bona bariyo baturire Kadamiro yagira mu bugambire waturaro Kadamiro mtoto wa chama thank you so much Kadamiro twakura musya yebare nabantu bisingiro abarero batureba nabandi mwe nabo kutureba kurgombicwe kabyone including those in the diaspora abo kutureba nibingi munonga mwe bari kukuratira program yakadara bright muhumuza iyo party brief nimbagira ngo muri kutina buri kintu muhero tare kutandika sitakuhendera hariho a prayer of serenity means peace nikine mayiza ngo uruhanga yana kwasa kuyamba ukahindura ebyo kwasa kuhindura ekizwe kitino mu Uganda twinaba bakubaza kuhindura tibabihindwire baguma baryaho batahindure bakubaza kuhindura ncyo kurebera ntusharure imiti ukutwajingire amataje tuganaga ifufu tuginaga makoko tuganaga ngore umuntu ayitira motoka akija kuzemba aho mutawe nicyo kurebera amate nigafa umushaha mukageze bagakameramu after 30 years abarisa tibabara they have not been organized bakabahereza byoma bya UHT ultra heated treated kugira ngo amatega marama emyezi mukaga asherifu kugira ngo umurisa aramuzeje na nebindi bingi bari addition ne barabara abakubaza kuhindura tubakwenda kuhindura hatitwe ntuzira tuti itwe bitukugamba abantu babarubara abane batukotinga ngo mushiya kaza TV agira ati amist garo amashanyarazi garo imirimo tero hari kubona ngo nesebwa kandi sente zo kureba ibibona ziriho kuko twakwenda kubikora ngana ninyenda kwendera nteze program nimba manyisa ngo Uganda nekira trainer kandi imwe ba individuals bakufiteka mu inamano mu NRM nangwa mu inamano mu nangwa mu inamano mu FDC abnoreba FDC largely emerera musinje kwa Dr. Besigye
nico kurebera hata abantu bona babiri bishirizo mu FDC atubona bagiro katonga FDC ja yanaja nangumbe nike wireho hati icyo ntwikirizo muri mukama wanjye cyaguranye senta kandi uko ni mwikirizo muke abo kubanya kugiye kora research nashanga ni wohikire hati nayangira ngo je shatse zo mujema nyuri mukurata mujema tibuza kubuza now at NRM bo bakateka ngo president Museveni niwe alpha and omega ngo yija akwate bendera akajereza rose kabajenyi nikabajenyi no ngo namazima ngo naza kurabaho abantu bakayika bamutera umungaro bamuhunama kuyagiye kuza kubara karuru yatunga shoko so yenda kusona abantu bakisoro abo kutera karuru kokwe bana ugambe nabo no murabe muterire kandi twitwa wa nupu kongo baje umwatworetse no kumwakira president tuntu tubasima kandi Uganda neitwe yabari mnongo mtekanisa program nyenda kubanza kubihurire bya bright byo kugira ngo president ngwitonto murenka Frank Omega nangwa twe kiri kureka president yo buri Museveni nabasa kandi tuchumwine mu bwesije kandi itwe nkaba NRM abo kubogwe no wanupu taro omuntu uri kwimuka ari mukabaro akagira ngo juire ryo nyerire norebe kaje no bwo kuba norebe kaje mwene bigo namahari konkito ba NRM ikintu tumanya abantu bakisoro ntubasima tukugira ngo mwangire NRM mutira karuru kandi mwatera umuntu wa NRM mbwe nabo no bakureta mwebe ndakwenda ngo baturyanise mutikirizo kuryana Rose kabajenyi no wa NRM akifeza no wa NRM mbwe nitwe ntuje kwetereza kureba ngo Rose na kifeza bashitama hamwe nubarya hamwe mutikiriza gamahari ababo kundo kurebesa no kurekera amabarenjo z'abantu ngo mugende ne byabo echa hamwera munonga abantu bisingiro ndiyo ninja kuja kubatayira irizo batwi n'amagenyi mingi ndiyo ninyija kandi ndoho nimpikwa kandi nimbasa kumibera na mukaga 25 omwe naremu tinkwija muriyebe binde kura mumpereza karuru inje kubakura twagizire ngo you can never rule it wota kusigning ndaga ngarto yabari mnongo omurate nabagira ngo c'était spelbos keeping factors constant you never know mushi kuzakwinuka kumwe kuzukuba zitahindukire nubwo okuzagumura nawe ninza bread ya mnyangwazo kusigning yenda kusima mnonga bright ngumuza wabare mnonga kwija Bright Ogo has been consistent. It is only mugenzi wito consistent. So when Bright nyenda kusimira consistency. No muna nchere ibiri zo muzazire kandi aba amure muri bana banje ikintu bakundira mukareta medical camps kandi medical camps yezo mukamuta kuri badini mukamuta kuri badini twere n'abakuru stawe n'abasaramu mukabagoroho kandi barucyane n'abandi bona I was thanking Bright kandi tubakuru stawe ngo mutegeke consistency. The three main pillars of philosophy bakanshomesa mu consistency. You've been consistently coming we bari mnonga Zefrin muhanjiwe no tugwera three pillars of what of philosophy: consistency, coherence, and non-contradiction. Yes. Zefrin Muhanji. I'm talking about successful. Why did you have it? If you are not contradictory. Now, Viviani, no traveling all the way from Kagadi or Izaha, and Kagadi is very far because I think Simra. There's so many people here within who never appear here. Even when you invite them, they will have excuses. So thank you so much for being with us. Nyenda kutaninga ahari abantu batureba mtoto wa chama ku Gisingiro na nabandi mwena millions and millions of viewers abakukura turobwire bwona mwe bari mnonga kutureba kandi no kukuratira program eji twaza kugomaha aro program yebye muzanira kwiza imbendeze birungi weekend nji ndira kurebana program nkeji next weekend rwa mukaga mukama bari Enteekateeka ezahebwa omu poroguramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tiziine kakwate koona n'enkora ya TV West nehinda ninga abo abarikukurra TV West nehinda.